Umabo Production. Dumelang, Salmonan, Molweni, Absheni Kabla Mumandla, Pirika Mshelo. This is One Life Breakfast Show. This is a breakfast show that we bring to you every Monday. It is 7 o'clock even today it has been one of those days. Lamina nawe siyanqamana khona emoyeni okwembila ithutha zimhlophe ezolwayo emhlophe phambili. Kanti njengenjwayelo ke I'm not going alone. I'm with abantu lana studio, but today I'm only having slot SC1 on my show. Sine hard politics nomnumzane uZebulon Mtsotetse, kanti ke uMadi asikho naye namhlanje. Sizothatha sibingelele mnumzane. Mshweni Ninjani? saphila mfowethu ngiyaphila. Hard politics sesivukile sizodinga idasi hlubudlo bekhasini. Mfowethu umsombuluko omunye uthi mawufane neminye kodwa ngeindaba ezidevelopa usuku nosuku. Yeah. Kuhluka nje lokho. Yeah. Mfowethu Asibabingelele. ngithi nje greetings to all the Mabo radio listeners and viewers. Yimuzebulon Mtsotetse, the resident political analyst, the political commentator. We are right here on One Life Breakfast Show as we are about to take off. Sit still and buckle up. But lapho ngempela ke ngoba kuzoshuba imibuzo ezothi bekhona namhlanje ithande ukuthi idle ngokujiya kakhulu. Mnumzane wami mhlawumbe uma singase sibheke enkulumeni esizoba nayo namhlanje, inkulumo esizoba nayo namhlanje ngithanda ukuthi engathi bekungaba kusiyo inkulumo namhlanje if singaqalanga nje ngokuthi sikhulume ngebudget speech that was tabled ngelentuzana nge-12 kuMarch leviki esibuya kulona. Emveni kokuthi kube inxiba xa indaba kwenzeka izinto ezingakaze zenzeke yakhanselwa ibudget, kodwa ke sithe sibona sabe sibona seyi-tabled nge-12 zikaMarch. Ku number 2 bese sithi South African ambassadors to US. Ibrahim Rasool declared a personal non-greater. Bese uBiwe to at developing story on international front. So iphinda kahle, South African ambassador to US Ibrahim Rasool declared a personal non-greater. Kube uB developing story on international front. Mfowethu uthi indaba yebudget mhlambe ngeviki elidlule ngiye ngathi utshontshe esikhathini sakho. Yeah. Ngithi nje asithi halamuzi ingazilahleke ngoba as you have correctly stated ukuthi iye yahlehliswa nge-19 zika February. Uthe makufanele ithebulwe ibudget kwatholakala ukuthi ezinye zezizathu ezenze ukuthi izihlehliswe. I-cabinet lona self belingavumelani. Okay. Now you'll remember Mshelu GNU for the past 30 years bekulokho kuyikuthi bekukholo seeyibusela ngamunye kuyikuthi uphikiswana lokho kangako. You remember ukuthi safleka into yokuthi uyabona maqala nje uJanuary 8 bethebula iJanuary 8 statement. Yeah. Usuke sewazi kahle ukuthi lezi zinto zizo unfolda kanjani up until ibudget. Usuke sewunayo ukuthi kuzokwenzekani. Kodwa sa indicator futhi ukuthi njengoba kuyi government of national unity. Yeah. Cishe kuzoba iJanuary 8 kube i-National Executive Committee lehotla. Then but mase kuya ku cabinet lehotla, we are not sure ukuthi singa predictor on the basis of what had transpired. Yes. With January 8. And for sure lezi zinto have unfolded the way sa predictor ngakhona ukuthi ngenzeka into ekanjalo. Hence ubona ukuthi nge-19 February ugcine kuyikuthi ibudget uMinister of Finance uyahluleka ukuyithebula. This was underpinned Mshemu kakhulukazi
indaba yokuthi phakathi kwebudget bekunento yokukhuphula iVAT Okay. from 15% to 17%. Yeah. Okuyikuthi even within iANC babeyala kwangavunyelwana ngayo within the organization whether baxoxa lapha bebodwa Yeah. i-National Executive Committee babengavumelani ngale proposal ka 2% Okay. VAT. Now Mshemu kwenzekile kwafuneka ukuthi baye kwi-drawing board Yeah. mayisihlehlisiwe ngoba Mshemu like we've indicated previously ukuthi singakuhlela konke sifuna ukwenza ukuthi nokuthi kodwa uma ngabe imali ingekho ingarelease imali yokwenza lezo zinto we might as well just forget. Yeah. Singayihluphi ngokwenza lezo zinto ngoba zonke lezi zinto esikhuluma ngazo Zidinga imali. Now babuyelile bahlala Yeah. nomengameli ngathi ubebambe elikhulu iqhaza facilitate imhlangano nama stakeholders athile more so within i-cabinet yakhe ama-party a-constitute i-GNU Yeah. about 10 years. Okay. Now Mshemu kodwa kubonakala ukuthi still bekulokhu kushobile kungavunyelwana because other political parties who are not kwi-cabinet, Yeah. kwi-government ase-parliament nje ayayiphika kwawona leyo indicate indaba yabo EFF sikhulume ngendaba yabo umkhonto wesizwe abo ATM abami nale budget mfuthu ngoba ba indicate ukuthi even a slight increase asifuni Asidingi. kukhona ezinye izinto ezingenziwa ngaphandle kokuthi kukhushulwe iVAT. Mshemu kuthe kufika i12 ingathi bekunzima kahle kahle amathuba ebekhona ukuthi ingaphinde ihlehle ingaphinde ihlehle nje ngendlela okuyikuthi akuvunyelwana ngazo ngoba nabanye babeka ama-proposal abo akithi Mshemu maybe some of the proposals ebesiflekeka nje mhlawumbe ukuthi kungabolekwa imali. Aboleka imali ke Mshemu njengamanje sisenkingeni yokuthi erandini Yeah. u22 cents erandini nerandi esiba ngalo sibhatala isikweletu. Then ke kusho ukuthi mhlawumbe sisala no 78 yozo ucwaza ke kuzo zonke lezi ezinye izinto ukuthi mhlawumbe kulokhu yakunye kuzoya mhlawumbe unqamulo 5% inyanga unqamulo 3 lapha ya unqamule ubani kuze kuphele lo 78% ngoba ziseningi izinto ezenziwayo ngaphandle nje kwalesi sikweletu lesi. Kodwa ke Mshemu isikweletu siflekeka lapha ku6 trillion rands. Now isikweletu se6 trillion rands ukuservice Mshemu angikhulumi ngokusibhadala. Yeah. Angikhulumi ngokubhadala iloan just ukuservice iinterest yakho. You pay billions imali oyibhadalayo lapha. Yeah. 300 to 400 billion zoyibhadalayo just i-interest othola ukuthi kunama ministry ama departments akhona Mshemu okuyikuthi ibudget kanjalo inkulu kakhulu mhlawumbe leyo budget ungayinqamula nje uyiphose kuma department amabili ahlakaniphile leyo mali leyo. So Mshemu uzobona ukuthi kahle kahle inkinga ekubolekeni asibona abantu abahle. Yeah. Uma sivela sinabantu okuyikuthi bangacategorizewa kulabo abantu abayinkinga okufanele kube ukuthi i-tax yabo ibaphezulu abantu abayingozi. Singabantu abayingozi kodwa ke kakhulukazi ngaphezulu kwalokho nje Mshemu mawusuqala uboleka abo EMF
i-IMF rather i-IMF abo World Bank baboleka lezi imali i-interest abayibekayo maybe nemiqathango abayibekayo ukuthi sikuboleka ngaphansi kwalezi terms and conditions. zinzima mshini Yeah. zikhombisa uthole ukuthi uma uyemukela leyo mali kakhulukazi sebe interfere nokurana kwakho i-government bazokutshela ukuthi lokho ungakwenzi siyakuzwa wena unemali ama-350 wakhiphayo awani nama-350 siyakuzwa wena kuneyimali okuthiwa yezeqolo manje ibiza khona lapho kini ezani lezo zimali hey awuhlukane nalezo imali mawufuna ukuthi ube muhle kulamabhuku lawa ngeke sikunike kuyikuthi asibeke imiqathango ukuthi ngoba masikuyeka kanjalo usho ukuthi sisenkingeni yokuthi nokuyibhadala le mali ungasenkingeni yokuyibhadala ziningi nje izinto okuyikuthi uyazenza okufanele singenelele kuzo I've heard chairperson weScopa usongezo zibi eyifleka lento ukuthi at times if sekufanele siyoboleka imali ku-IMF kufanele nokuthi mhlawumbe sithi ayingenelele kulezi zinto sigcina siluza isovereignty yethu njengoba seniflekile ukuthi izocontrola ukuthi how do you run i-country yakho sebenzisa kanjani imali then usenkingeni imali kanjalo ngemshini then once waqala waba lento enjalo sekuyoba ukuthi kuyofuneka uconsulte bona noma ubeka ibudget kufanele uba consulte ukuthi ayi lapha ngifuna ukwenza ukuthi mhlawumbe belithini nina but also ukhumbule ke mshini njengoba sibhekene nani ngeziqu zamehlo neAmerica America ine-influence kakhulu kulama institutions yo World Bank yo IMF so into engayenza kusho ukuthi sizoyithola on a back foot always uma ngabe sithi sikhuluma namazwe afana nabo America we find ourselves being blackmailed abo America so that option imshini yokuboleka incuphe kakhulu incuphe kakhulu kube yini imshini mhlawumbe ukukhuphula ama corporate tax mhlawumbe ukukhuphula ama personal income tax lezo zinto mshini out of i-58 billion rands okuyikuthi uminister ubeyidinga ukuthi akwazi inhlelo aziplanile zonke zikwazi ukurana ubone kuyikuthi leyo 58 billion angayithola uma ngabe ekhuphula i-VAT ngoba yona ithinta wonke umuntu your personal tax ithinta abantu abathile kuphela corporate tax ithinta inhlelo ezithile mhlawumbe amakhampani athile kuphela kodwa le spreader across now yona athi mayefleka athi ingcono lena kunazo zonke lezi zinto kodwa ngingabiba ukuthi hey how about lama minister ama deputy minister afunani imali eningi iphelela lapha ama security abo imoto zabo ama office abo indlela zonke lezi zinto lezi zithatha imali eningi ayicishiswe leyo nto kususwe nje uncishiswe leli cabinet kubuye kususwe nalama deputy ministers awukho umsebenzi wakhona usithathela nje imali eningi lezinye izinto just eziningi mshemu okunganqanyulwa lapha ya abanye they will flag indaba yokuthi how about ugovernment akhande state capacity lento yamathenda inkinga ngoba mshemu uzubone uma ngabe usuka mshemu wena uhamba esitolo uthenga nje into ethile futhi uthenga mhlawumbe i10 rand makuthi ufike uhulumeni ezoyithenga leyo nto leyo ungayithola i200 rand into ye10 rand ngoba kuthenga uhulumeni imali eziningi zihamba kulezo zinto ke mshini la kutholakala uhulumeni engena ethenga izinto lapha ya but uhulumeni mayene capacity yakhe maybe like singaboleka mhlawumbe kuyi apartheid
omasipala mshini babe necapacity yabo kanti imigwaqo lokho hayi sasikubona nje sikhula kuzothi nje make kwathi ngoba nile nje hayi uGreater now usuyavela usuyahwaya uyaqondisa umgwaqo mshini ungakubonani lokho manje akukho mshini ngabe ukubona kusafanele kukhishwe ithenda ukuthi esibanibani unawo yini uGreater ukhwaya lapho hayi lihambe leli tender ke lithatha isikhathi ukhishwe imali engaka mshini leyo nto bayayifleka abanye ukuthi lezo zinto uma ngabe zinganqanyulwa lezo zinto mshini zingasinceda a long way ekutheni address indaba yokuthi siyithole sinama budget deficit now mshini uyithebulile uGodongwane ilento wabuya nalo 0.5%. What he indicated ukuthi if ekhuphula u2% ethi 17 webheke ukuthi lapha ku58 billion angayithola. Now ubeke 0.5 which is a quarter of 2%. Ufleka ukuthi angathola lapha u28 billion. Now uthi awukuthi ikota ngoba almost 28 billion is almost half ga 58 billion. Okay, yeah. It's run short of just 2 billion will be 58 because your 28 and your 28 will be 56. Yeah, but you still have 1%. Angithi lo ikota le. Yeah. On 28 mawufaka another quarter futhi uthola u56 already sewufikile kulo 58 you are almost there u58 billion obuyi deficit ofunayo. Now but usase now 1% enye ongakayifaki so mthokilile u58 billion if VAT yakho uyidrop isa ku 0.5 maybe yini yenza lokho mshini indaba yenza lokho mshini ingaba ukuthi if iphezulu iVAT abantu baba madolo nzima ukuthenga ezinye izinto ay umuntu usale seyibona athi ayizobuye ngiyibona yabo ngizobuye ngiyibona ngathini but mayiphansi lapha ya at least leyo nto yokuthi hayi ngizobuye ngibona ayikho kangako uthi no ithi ngiphuthume uyithathe lezi zinto izinto ezenza ukuthi uthole lezi number mathematically zingahlangani but economically ziyahlangana. Now uyithebulile but ke mshemu indaba that was a proposal from the cabinet through the finance minister but it still have to be approved by parliament. Njengamanje kunenkinga ukuthi abo DA basayiphika bathi hayi asingeni lena asingeni inenkinga ke ukuthi ke mshimo ingahlala le budget ingavotelwa. Njengamanje sihleli engcupheni yokuthi kushifte ikhathi the financial year iyaphela makuphela uMarch now always kuzoba ukuthi now makuphela uMarch izinto okufanele ifinancewe ibudget entsha uma ngabe kuyikuthi ayikaphasiswa ngaleso sikhathi kwenziwa njani uma ngabe wena ngeyi2 ngeyi3 4 kufanele uholele abantu abadala uholele ingane ibudget ayikaphasiswa kahle kwenzeka. That is the question. Asala dingane labantu. Why question ukuthi kufanele kwenzeke njani la? Now, mshemu maybe in terms of VAT Act. VAT Act iyamvumela uminister of finance ukuthi implementa just VAT without maybe the approval of parliament. But that will only be for 12 months. Now mshemu lezo zinto uyabona ukuthi ze create a sort of instability nyana. Kuba ne instability nyana because
lento ikhombisa ukubambana nje kwegovernment iyodwa ubone ukuthi uhulumeni ubhekane ngeziqo akakwazi ukuvumelana kube nesinage baxoxe belapha kumula Mshengu kahle kahle thina yabona izinto zecabinet bengafanele siyazi indaba isizathu sokuthi why ihlehle ibudget hayi ngiyabo nje yabo leyo ndaba kufanele basitshele ukuthi kungani ihlehlile manje siyathola ukuthi bayangqubuzana phakathi so lezo zinto Mshengu izinto eziyinkinga ngoba izinto zangaphakathi okungafanele nje ziphumele ninamanthuma niphuma seniphuma nestatement esisolid esikhombisa ukuzwanela yebo akwenzeki ke lokho Mshengu usifake engcupheni ke lezo zinto ezikanjalo Mshengu lezo zinto phela ihamba lento ayigcini nje la ngithi iphuma kwimithi hayi amazwi asibhekile ngoba sibhekile ke Mshengu i-perception yabo ngathi iyashintsha Mshengu ngoba phela sithi masikhuluma kwamanye ama-platform sithi hayi siphethe i-GNU ephumelelayo kodwa ukuthi maseku when it comes to i-action uthola ukuthi hayi benikhuluma nje ninenkinga nina ngalento yini angithi-ke Mshengu so Mshengu let it be a developing story Mshengu asifiki isikhathi sokuthi idiscusswe lento because right now ama-engagements ne-public ukuthi public ithini maybe can there be some amendments lapha nalaphaya mhlawumbe before ifika eParliament maybe iParliament lifike lithi hayi lapha nalapha cha asivumelani nalokho sivumelani nalokho ithuka amendwa lapha nalapha or maybe ithathwe injengoba injalo asazi ukuthi kuzokwenzekani but there must be a lot of campaigning njengamanje because some of the campaigns ezikhona Mshengu ezokuthi simzwela umnumzana uMalema uyavela ngapha uyaviva ngapha eceleni ufuna ukungena uMalema uthi hayi ithi ke ngivive nami ngoba manje uma ngabe iDA iphuma Mshengu kunencuphe ukuthi lamaphathi amanye amancane ayahluleka ukuthi afika uhlanganise lo 50 plus 1 uyinkinga ngoba akusiwo wonke amanye ayala even abo ATM bade yasingeni leyo nto leyo uyabona le budget ayilungile nale VAT abo Kenneth Meshu iACDP nabo bathi hey le nto le ayilungile I suppose even if FF plus nayo ilapho ngoba abantu engizabazwile nje bethi hayi isikhona sayivuma kuseyinkatha kuse-IFP okuyikuthi ekhuluma lokho abanye ngathi impela bamangonyana ayikhona lento lena so Mshengu kuyinkinga nje let them do a lot of campaigning maybe lokhu Mshengu ungagcina kulidela ekutheni sithole kune restructuring icabinet kune restructuring even within the GNU itself maybe we can see the new players we government the other players ephuma or engena just amanye ngaphumi izinto ezipossible ukuthi lezo zingenzeka ngalesi simo esikhona njengamanje ngoba abo EFF banepolitiki inyanga wena Mshengu enjani nesingama yikho stable ipolitiki yabo EFF igcina ingacacile ukuthi nithini umthetho wenu bazothi hayi le budget asihambiseni eindaweni ezicayi ngayo hayi sizonceda uhulumeni yabona ke leyo politiki ikhombisa istance sakho politically nje wena sinenkinga umuva nezimo in terms of your ideology yakho omenayo wena kuba ukuthi uma kukhuluma bani ingathi ya shift amakhuluma bani iya shift iba nenkinga ke ipolitiki enjalo ke Mshengu asimethembu umuntu onjalo so abo EFF abantu abanjalo akusebantu nje ongahlala kubo bethemba ukuthi hayi ngiyabethemba umnyama kubomvu laba bayayimela into yabo hayi banjalo ke bahamba nomoya kodwa ke Mshengu ake siphothule okwamanje le VAT
kodwa imile injalo Mshego injalo like I've said let it be a developing story silinde ukuthi mhlambe iParliament emakufika usuku lokuthi li debate if it comes to a vote sibone ukuthi bavota kanjani. But like I flagged last week ukuthi indaba zaba budget kwamanye amazwe zicayi Mshego ngendlela yokuthi you look at abo German abakuma coalitions kugcine kuyikuthi uthola uhulumeni dissolve. Uhulumeni dissolve ngoba ukuthi ngenxa just yokuhluleka ukuphasa kwe-budget. That is the nature of our coalitions ukuyikuthi lento uma ngabe ingamanageki kahle. Yeah. Siba senkingeni but anyway abo Germany amazwe those are first world countries aba developed kithi ishaya kakhulu Mshego ngoba abantu abampufu abaningi Mshego uma ngabe nje ibudget kungacaci ukuthi iphi hayi siba senkingeni Mshego. Lapha kuthiwa angikwazise ukuthi asidlali nawe ikhona yakugadela kuma properties wakho ikugadele konke la ufuna ugade khona yithi iqinisekisa ukuthi ayidlali nezigebengu. Bayatholakala ke lapha ku house number 873 Litsatsirate Street enaleli extension 2 eSoweto 1861 074 566 1475 083 491 3223 lawo ngama phone number abo asidlali nawe gmail.com le email address yabo bathi ngikwaziseke ukuthi bakhona futhi baya comply nemithetho yonke ngoba nansi i-registration number ikhona lapha. Mnumzane ziphuma ishisa ukuthi mase kufanele kuthiwa ziphindele ebhodweni futhi uma ngalithi iphindela kanjani. Asindlulele odabeni lwesibili. Udaba lwesibili Mshego uye wathi mawuthinta uthinte indaba yenxusa lethu iambassador to the US uIbrahim Rasool. uIbrahim Rasool ke hayi siyawazi umkhuba weAmerica uxoshana ngama tweet. Really I'm not sure namanje ukuthi maybe just on official platforms ukuthi mhlawumbe uIbrahim Rasool utsheliwe yini lokho kodwa kutholakale ko accident yokuthi nawe na Ibrahim Rasool you are declared a persona non grata wena awusadingeka madam emahoreni nje ambalwa hayi qoqa masaka na hayi ubungasekho hayi ukuthi usaqoqa akube ukuthi athe phela lamaholo ubungasekho sebambile. Namshego lento ivela Mshego la kuyikuthi the relations between thina neAmerica are strained. Ngabonakala enzima kodwa kuyikuthi lolu hlaselo luqhamuka ngakuyiAmerica kakhulu. Angikhumbuli lathina kuyikuthi sesiye sabahlasela cha. I-relationship just emoswa uhlangothi olulodwa. Now Mshego nakhona mnumzane singasho ukuthi uhlangothi olulodwa noma umuntu oyedwa singayibeka sithini wathinta indaba enkulu ke bengithi sixoxa nje nabanye ozakwethu wena Mshego ngayithinta le ndaba ngiqale yazi la akusikho ukuthi sixabene neAmerica phesela. Umuntu ohluphayo la uTrump nale clique yakhe akusi America ehluphayo. La kunokuthi uma ngabe sephela isikhathi sika Trump ozongena uzoyisusa zonke lezi zinto abuyele just isimo sibe normally just like eqale it used to. Njengoba uthinta indaba enkulu ke njengoba ngizama ukuphendula lento yokuthi ngempela ngekhadi la. Now if ama Republicans engabona ukuthi uTrump
kuyothi kuphela le 4 years le ebesidalele inkinga kube ukuthi ukuya phambili post Trump senza njani sizoyithola kunzima ukurecover yeah bangamsusa nje angashaywa angakayiqedi ithela yeah ama president amaningi ashaywa ngalezo indlela uthola ukuthi wena ungathi ashaywe izitha kanti ashaywa ekhaya ekhaya bayabona ukuthi masemiyeka uzosikhost ukuya phambili lo muntu ashaywe ingakho ngithi ukhanda izitha nangendlela engafanele kodwa ke mshebo sisendabeni ka Ibrahim Rasool the ambassador to the US okuyikuthi Ibrahim Rasool mshebo yebo lento ivema la kuyikuthi ama relations ethu ne US street kodwa uzenzile uRasool mshebo as a diplomat yeah mshebo awuhamba ukhuluma reckless ngale yandlela ukhulume kumnyameni ngale yandlela hayi kuma public platform yeah ukhulume ngaleyo ndlela uthi umuntu okuhostile ukhulume ngale yandlela ngayo hayi unjalo yena umthethwa unye sekusho yena lento ayishila kusiko ukuthi ngamanga kodwa ngeke uzuyisho nje yeah you are a diplomat expected ukuthi uzirestrain kwezinye izinto yeah so yena uhambile ke wakhuluma bamkhombe ngayo leyo nto leyo uthi wena uzonda eAmerica yeah uzonda eAmerica uzonda nomengameli wayo hayi nawo hayi manje akuzokuhlaleka nawe ayasidinga leyo nto mshemu eyenza ukuthi uRasool njengamanje uqishiwe uyabuya noma nini uzolenda ekhaya abuye mshemu ke angithi sesina clouda ama issues ke sithi hayi na iAmerica iyaqhubeka iyasihlasela cha ake sithi ubeyenze kithi lento uma siyothi besizothini ithi uma ngabe yenza kithi esikhomba nathi besingamxosha mshemu because lezi zinto ama diplomats mshemu those are people ama ambassadors ama consuls those people bayafundiswa indlela ukuthi mabekhuluma bahamba phi bafika phi lokho awukhulumi nje udlebeleke uRasool uzenzile unfortunately ukuthi indaba yakhe ke mshemu ihlangana vele kuyikuthi kunalesi sizathu ukuthi hey sithola kuloko kujijelwa amasalvo eBig Seal ngakithi so kuzoba ukuthi nale ingathi enye yamasalvo kodwa that we need to be careful ukuthi singamniki a weapon yokusishaya yabona ngoba manje sidlalele ezandleni zabo dlalele ezandleni zabo bayasishaya we are crying foul manje kodwa ngento ukuthi cha lena inokulegitimate phakathi ukuxoshwa kwakhe uRasool asibone ukuthi government how swift uphendula kwakhe ekutheni kulesi simo lesi hayi ukuthi retaliate no uzo retaliate uzomsukela ngani mhlawumbe iambassador mayithiwa ixosha yena eyase US uzothi yenzeni akwazi ukuretaliate ngalezo indlela lezi bekusisa yena lo wenu ukuthi wenzeni ngizwile umongameli ukuthi noma engaveleli udiplomatic uthi hayi abantu mabekhuluma ngale ndaba kaRasool abazama ukuyibamba hayi ngiyabuza ukuthi naye kule nkulumo undertone iyakhomba ukuthi ayabona ukuthi hayi mfowethu mfowethu nje abayilungise ke mshemu ngoba kakhulukazi mshemu uRasool was already at an advanced stage in terms of ukulungisa isimo ukuthi njengoba kulokuthiwa une-envoy ezizoyithumela especially envoy ezohamba amazwe ngamazwe ilungisa iposition nama-policies ethu including yona i-America ubese wacubuzile amagade lapho ukuthi hayi sekungangeneka noma singazi phela bangasidelela uTrump angasithumela ngale yangane ka-Elon Musk ngathi izokhuluma nathi nanthathe nje ukuthi hayi anginaka you are a non-starter lakini so but on a diplomatic level nama-diplomatic protocols yena uRasool ubesezamile ukuthi
kube nendlela yokuthi kungaxoxeka kodwa ke then the government kufanele i-act swiftly ilungise lesi simo ukuthi kube nomuntu is either aqhubeke ingxoxweni leziya uRasuli la kuyikuthi uyithole seyisala zilenga khona mangabe isalenga then kungabi negebe mshimo asikho isikhathi sokuthi ube negebe asikho isikhathi sokuthi kube negebe ngoba siyamdinga umuntu always ozo indicate ukuthi hayi lapha ebantwini okuyikuthi si trade nabo kwenzekani uma ngabe seliyeka leli gebe liba landa sizoyithola sisenkingeni sisalile emuva mshini hayi mshini I think ukuthi elokhuleni indaba kaRasuli asibeke sibheke uhulumeni ukuthi uresponda kanjani yes cha mhlawumbe amazogcina sesivala nje ongathanda ukusho cha mshini sesivalelisa nje ithi sigoqe ngale ndaba mshini okuyikuthi on an international front isizwile America isihlasela amaHouthi lapha eYemen lapha ya uRed Sea hayi ngiyahlupha ngoba iYemen iye yakhipha igama yathi Israel uma ngabe le ndaba ye-ceasefire ngoba ngathi imphizi niyavimba lapha ya andifuni ukuthi kuqhubeke kube nenqubekela phambili lapha ya sizohlasela la eRed Sea iAmerica yathi asalindi yashaya cishe mshimo asiyibuke siyadevelopa lesi story but esinye sidevelopayo mshimo sikhona lesi ingathi lapha iRussia Ukraine ibilapha yayeSaudi Arabia kunengxoxwana neAmerica ingathi kuthiwe kuna proposals nama recommendations athi lathi hayi ake sithole i30 days ceasefire nyana now sekulindeleke ukuthi iKremlin ithini ke ukuthi respond ithini iKremlin kuloko ukuthi nayo iyahambisana ne-ceasefire or ikwenza kanjani asilinde mshemu silinde ukuthi sibone ukuthi on those developing stories on an international front ukuthi kwenzekani sithola ukuthi because if ever umhlaba mshemu sesi-operator on a global village mshemu umhlaba uphendukile mncanyana mshemu hayi naye ngiyabamba ifoni khona manje ngikhulume nabantu abaphesheya hayi ngibona ukuthi lenza nje lapho seniphuzitiye so si-operator manje uma ngabe kuney'ndawana mshini ezingekho stable sisenkingeni mshini into esiyilwelayo is well peace zinqunywa amakhanda ziyekwe ngokuba indaba kayipheli sekufinyelele esikhathini lapho kufanele sithi masihlukane kodwa singahlukani umnumzane uzosipha ingcukacha zakhe lapho etholakala khona ngithi nje abalaleli nababukeli uma befuna siqhube le ndaba asiqhube lapha ku 0733099063 ungithole WhatsApp kuyo leyo nombolo sixoxe le ndaba uyungithole lapha ku 0766938653 ungithole ku WhatsApp nalapha sixoxe kanti uzobuye ungithole futhi lapha ku Facebook yasuzep Illuminati. We are Umabo Production bringing you Umabo Radio uhlelo lesikulethela lona njalo mekungumsombuluko mengabe unethuba lokuthi ubukele you can like subscribe comment and share with your friends so that they can share with their friends thina kwamanje sithi abasezinhlungweni mabaphole besingeke sisababona mabalele ngoxolo sihlobo ezilahlekele yakwehlanga lunehlanga we signing out.